Najvekša časť nedeľového televízijného magazína bude pošvecena kulturnoj manifestaciji Kostelnikova ješenj. Medzi inšim, uvidíte, jak bilo na interesantnej podiji otrimanej u Ruskim dome u Kucure pod nazvu Poetski maraton. Planujeme i prilog o tohoročnej multimedijalnej manifestaciji za mladih Dnjovka. Uvidíte i prilog o mini turneji Ruskoho narodnoho teatru Petro Rizni Đađa i členog dramskoho studija Ruskoho kulturnoho centru z Novoho Sadu, kotri u Slovatskej republiki nastupeli zo zajednickim projektom Predstavu potvori. U planu izvid zo zjavnoho sluhanja o obrazovanju na jezikoh nacionalnih menšinoh otrimanim u Skupštini Srbiji. U časci emisiji rezervovanej za temi s poljoprivredi bude slova o tohoročnej produkciji kapusti. Televizijni magazin na njedelju na 20 hodin.